inzira y'amato yahindutse kubera ko hari ubwato barashe ku munsi w'ejo hari ubwato barashe babuhindura umuyonga abantu mwari muri kwisaza ngo umuceri nguri kugura ngo 3,000 ngo ikiro tugiye kujya tugura 5,000 kubera intambara yo muri Iran irege intambara ni bihugu by'ibihangange birimo gusa nabonye barimo babicamo urwenya bavuga bati bafashe ifoto ya perezida wa uriya Kim Jong Un bavuga bati uyu niwe mwana ugira ibikinisho urumva ariko buri wese atakwifuza gukina nawe ubona nyine nawe ngo bamushyize mu gahinda ko ngo intambara yatangiye atayirimo ariko uko biri kose araza kuyisangamo ubu ni uko nguko intambara z'isi abantu bagenda bazisangamo ni nawe barwaye cyane kuko uriya mugabo bivugaho ko ngo ari we wakoze ibyaha byinshi by'intambara aho ashinjwa kuba yarishe abana n'abagore n'iki muri za Palestina na muri Gaza kubera yuko bigize nk'aho ari bo bigirwamana ku isi bigize nka nyine kuko bazi ko leta zunze ubumwe za Amerika zibari inyuma bigize nabi bakeneye kubona rero umuntu bigisha isomo kuri ino nshuro rero bayobeye ahantu hatari ahanyaho ibyo bigize muri Gaza ibyo bigize muri Palestina urumva ntabwo kuri ino nshuro bari buze kubyigira muri Iran bakeneye guhanwa nabo bagomba guhanwa cyane kuko nimba baragiye bakica abana bakica nta kujonjora tugiye gukubita hababaza ku buryo turi buze gukoresha intwaro tutigize dukoresha mu mateka y'isi Donald Trump abibonye ashya ubwoba arangije ngo better do not do that ni byiza ko mutakora ibyo bintu kuko natwe turavanayo ibikoresho tutigize dukoresha na rimwe ni ukuvuga ngo ibyo se barabikangwa bariya reka mbaye ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ni update tugarutsemo zibiri kubera hano hanze ngarukanye na Laila umeze neza ndashima urashimana ngabonye ko muri Amerika byakomeye ni muri Amerika gusa se ko ari isi yose n'isi yose muri rusange mbona ubwo umuyonga bushize tutangira umwaka hari umugabo muri Egibuti n'umu influencer ukomeye yakiriye umutumirwa aramubaza ngo dutangira umwaka nubuhe ubutumwa wabwira isi niki wabwira abantu arababwira ngo imperuka iraje byanyabyo ubu nibwo nabona ko imperuka ituzi kubera iki intambara ahantu hose none se ibi wabyita iki iyi ni intambara ya gatatu y'isi ikaba ibi bintu bitangira ni ibintu abantu benshi bari bazi ko biri bumara amasaha make bikarangira none ubwo habayeho gutangira kwica abayobozi bakomeye bikabamo nk'inzika abantu bagatangira kuvuga ati noneho natwe turihorera abandi natwe turihorera nta n'umwe uri gushaka gushyira umupira hasi avuga ati reka let the peace reign tureka amahoro aganze buri umwe wese ati ndihorera kandi uko yihorera mu bwihorere bwe ariciramo abantu uwo ngo ari kwihoreraho nawe avuga ati nanjye nje kwihorera reba nk'ejo Iran yarashe urufaya nimvuga ngo urufaya yarashe urufaya rw'ibisasu muri Isirayeli hari ifoto iri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga abantu nabonye iyi ntambara bayishyizemo ibintu byo gufana hari abantu uri kuvuga ati jewe ndi inyuma ya Iran abandi nabo ati Isirayeli tubari inyuma ati Iran bayihanagure ati byongere bigaruke bibe nka kera kumwe byabagaho bahinduka abakristo muzi ko Iran ni igihugu cy'abasilamu cy'abayisilamu rero bo ntabwo bari gushaka gushyira umupira hasi noneho kuri ino nshuro bagize bati tugomba kuba kwihorera kubw'umuyobozi wacu wagize gute wishwe kuri ubu Ayatollah yamaje no guhinda Ayatollah yamaje nyuma yo kwicwa bamaje kuba bashyiraho umushyashya ngo umusimbura ariko nanone ibi bintu by'ubushyashya byo kumusimbura aha naho ndi kwibaza ese Ayatollah ko byamaje no kuba confirmed ko yishwe koko hari tweet nabonye mu gitondo ya nyakubahwa perezida w'Uburusiya aho yavugaga ko ngo yakiriye aperi yuko ngo Ayatollah ngo biri unconfirmed ko bitemejwe ko ngo yapfuye kandi
kuri Twitter ye rwose, kandi urabona yuko ntabwo ari ibintu wabona ni Twitter ye iri verified, ntabwo avuga ngo ni fake account. Aho avuga yuko ngo biri unconfirmed, bitemejwe yuko ngo yitabye Imana. None kuri ubu hari amakuru ari kuvuga yuko yamajije no gusimbuzwa, amaje gushyiraho undi muyobozi, ariko ngo uwo nguje we noneho ni intare ivanze n'amavuba aryana, ni umunyagitugu ku rwego rwo hejuru, kugezaho Trump yagize ubwoba, yahiye ubwoba, yandikira Iran abasaba ngo nibafate umuriro. Arabagira ati yabandikiye ngo barekere kurasa. Ngewe hari ikinyamakuru gikomeye nahoze nsomejo cyo muri Amerika. Umunyamakuru yaranditse avuga ko ngo Trump ngo yinginze Iran ngo nibafate umuriro. Iran irangije irababwira ati dufashe umuriro dute, ntibikunda, ntabwo turi burekeraho kurasa, nabwo turamutse dufashe umuriro twabikora muri kondisiyo zacu. Aho rero nyuma y'aho bavuze ati bahakaniye Trump ko batagomba gufata umuriro, niwo bahise bohereza iriya mvura y'ibisasu mwabonye ya misile. Hari imvura za misile mwabonye zo muri Israel. Nuko ngo muri kano kanya ngo Trump yaje kuba yateguza impfu z'abantu benshi, z'abanyamerika benshi. Ejo nibwo nabonye noza aka video ya postinze kuri social media ziwe, arimo aravuga ko kuri ubu ngubu haje kuba hapfira abanyamerika batatu, abasirikare b'abanyamerika batatu. Abasirikare b'abanyamerika batatu. Hanyuma ari kinyamakuru nahoze nsoma, bavuga ko ngo iyi Irani nako Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagiye bakora ibyaha by'intambara muri Gaza no muri Palestina, bica abana, bica abagore, bica impinja, nyine bicaga batitaye kubo bica. Bigira kuri bo babifata nk'ari genocide yakorewe abanyagaza n'abanyapalestina. Aho avuga yuko nimba ati ibyo ngibyo nk'aho babonye bidahagije, bakomeje ubwicanyi bwabo kugezaho bashaka kugira ngo bamere nk'aho baguye ibikorwa byabo babyagurire muri Iran. Abanya-Iran rero barakaye baragira bati kuri ino nshuro imirambo yanyu murayitwara muri bags, murayitwara muri ya maplastike, muri bya biplastike bishyiramo imirambo, muri ya ntuza za murabona zira plastic bags bashyiramo imirambo y'umuntu yapfuye bagafunga bakajyana. Yababwiye ati none abantu banyu noneho natwe turakora ibishoboka yuko bagaruka muri plastic bags ku buryo bazagera mu miryango yabo bakavuga bati ese koko byari bikwiriye, birengagije ko nabo hari imiryango y'abana, abana, abagore bishiwe muri biriya bihugu. Kuri ino nshuro rero Trump biravugwa yuko ngo ashobora kubona abafite ubwoba, kandi nabwo hari igitutu cy'abaturage be nabo bari kumubwira ngo ni gute, ariko ubundi twisanga mu ntambara ya Israel. Amerika yisanga mu ntambara ya Israel. Nimba Israel ifite ibibazo na Iran, ni Israel agiranye ibibazo na Gaza, Israel agiranye ibibazo na twebwe Amerika tubizamo dute? Israel na Amerika bihurirayo. Nicyo kibazo abaturage bari kwibaza, ku buryo ngo hari uduce na tumwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kwigaragambya, bibaza bati ni gute mutuzana muri ibi, gute twisanga muri ibi bintu. Rero intambara yo bisa nkaho yamajije kuba tugeze ku munsi wa gatatu. Abantu bibwiraga yuko ari ibintu byoroheje, ariko bikomeje kugorana. Ubu ngubu Irani yamajije gusa nkaho yongereye abanzi bayo, iri kurasa UAE, urumva UAE ntuza ubwo ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, iri kurasa muri ntuza muri Israel, iri kurasa muri Iraq, na Iraq iri kurasa no muri Iraq, iri kurasa n'utundi duhugu natwo nabonye. Mbese bakajije bavuze ati natwe ntabwo turi buhagarike. Vuga ngo iyi ntambara irimo ibihugu bigeze mu 8, sibyo? Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo bo barashaka guhorera abasirikare batatu, urumva, birengagije yuko Irani yatakaje umuyobozi wabo w'ikirenga, sibyo? Ayatollah. Uyu Ayatollah rero uje ngo umusimbura we ngo ni mubi cyane, none ngo imirira agiye kubahata, nta nubwo ngo barimo nasinzira. Shakuza gukomera, biraza gukomera. Ni ibintu rero abantu benshi bari kwibaza bati ku isi, buri muntu wese ari ku isi ushobora kwibwira uti ngewe se ko ndi hano biriya bisasu bitazangeraho. Bro,
iyi ntambara izatugiraho ingaruka twese zabyo. tuzakubitwa urumva igisasu ushobora kutakugeraho Yego. ariko uzagerwaho n'igisasu cy'inzara nk'ubu ngubu ubwato bwajyaga muri ntuza ngo inzira y'amato yahindutse kubera ko hari ubwato barashe ku munsi w'ejo niba atari ejo bundi hari ubwato barashe babuhindura umuyonga uvuga ngo bahita bahindura inzira y'amato bahita bahindura inzira y'amato ni ukuvuga ngo rero kuri ino nshuro nimba taransiporo y'ibintu y'ubwikorezi n'iki bintu nk'ibyo ngibyo yatangiye kugorana nizo za ngaruka ziri indirekite turi kugerwaho abantu mwari muri kwisaza ngo umuceri ngo uri kugura ngo 3,000 ngo ikiro tugiye kujya tuwugura 5,000 iyo niko gahunda zimeze kuko kubera intambara yo muri Iran irega intambara ni ibihugu by'ibihangange birimo gusa uri kwivugisha nabonye barimo babicamo urwenya bavuga bati bafashe ifoto ya nyakubahwa perezida wa uriya Kim Jong Un bavuga bati uyu niwe mwana ugira ibikinisho urumva ariko buri wese atakwifuza gukina nawe ubona nyine nawe ngo bamushyize mu gahinda ko ngo intambara yatangiye atayirimo ariko uko biri kose araza kuyisangamo kuko nimba biri kugenda bifata ibihugu bitandukanye biraza gusanga bagiye bakoma cyangwa se bakora aho nawe yajishe igisabo cye ubu ni uku nguku intambara z'isi abantu bagenda bazisangamo nimba uje kunyataka jewe n'inshuti ya sirimu yari yibereye hariya ku ruhande ari kurebera of course agomba kuza gutabana inshuti ye Rayira ubwo aba yinjiye mu ntambara nawe gutyo none se ubundi byahatangiye atari Isirayeli na Irani gusa ari bibiri gusa bifitanye ibibazo urumva Amerika mu nyungu zayo izi ko ifite muri Isirayeli ibizamo iza gufasha iza gufasha ubundi ntuza Isirayeli wamenya ko ari nayita nkaho ari ni nk'inshoreke ya Amerika ni nk'inshoreke ya Amerika kuko bo babafitemo inyungu ari nabyo abanyamerika bibaza ati twebwe gute twisanga mu ntambara za Isirayeli tubyisangamo dute urumva bo bazi ibyo babikuramo none se Amerika kugira ngo na Iran ni ibintu birenze nta birenze bo bafitanye amakimbirane kubera iki Isirayeli kubu rero biri kuvugwa yuko ngo Prime Minister nawe mbisoma mu gitondo wa Isirayeli ashobora kuba nawe ngo yarashwe ariko andi makuru akavuga ko ngo ari muri Germany yageze muri Germany gusa abaye yarashwe mwitegure yuko umuriro noneho ugiye kuba umuriro bro kuba Prime Minister wa Israel yaba yarashwe intambara yaba igiye ubundi ni nawe barwaye cyane kuko uriya mugabo bivugaho ko ngo ari wakoze ibyaha byinshi by'intambara aho ashinjwa kuba yarishe abana n'abagore n'iki muri za Palestina na muri Gaza muzi ibyo Israel yakoreyeyo yakoze y'amahano Gaza na Palestina Israel yakoze y'amahano hanyuma rero kuba Perezida Trump arimo aratangaza ko byagenda kose ashobora kuboneka impfu nyinshi zitari zireshatu si ukuvuga ko ubu Trump yaba yamaje kuba yagira ubwoba bwinshi cyane bw'uko nawe Amerika ishobora kuba yabigendamo kuko arimo araza akavuga ngo Amerika nicyo gihugu gifite igisirikare gikomeye ku isi akongera akavuga ati mwitegure n'abandi bazapfa ibi bintu byashatse kuvuga iki Amerika ikwiye kumenya ko atari cyo gihugu cy'igihangange gusa ku isi sibyo nkuko nabivuze iriya Irani nabo ni igihugu cy'igihangange kandi kinafite inshuti zindi z'ibihangange sibyo kandi ikindi Amerika yo ikiri kurwana iri kurwana kuri Isirayeli Isirayeli rero nimba hari inyungu bayifitemo ikaba iri kujya kusomborotsa no kugira intambara hano jewe hano munyihangane ntimunanyite ko mfanye ariko ku bwanjye Isirayeli ikwiye kwigishwa isomo kubera yuko bigize nk'aho ari bo bigirwamana ku isi bigize nk'aho nyine kuko bazi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibari inyuma bigize nabi bakeneye kubona rero umuntu bigisha isomo kuri ino nshuro rero bayobeye ahantu hatari ahanyaho ibyo bigize muri Gaza ibyo bigize muri Palestina urumva ntabwo kuri ino nshuro bari buze kubyigira muri Iran ejo yaberetse ko byose bishoboka babasutsemo imvura y'ibisasu ku buryo bagerageje gufata ibisasu hari ibisasu bateye muri Isirayeli ku munsi w'ejo
kuri ubu bari kubara bigeze mu bihumbi 6. Ukumva ibyo bintu ibihumbi 6. None ubu Dubai ubu naho hari kucumbeka umwotsi naho barasheyo barasheyo muri Qatar. Hari inshuti yanjye iriyo kugeza n'ubu ngubu ntabwo ndi kumubona ku murongo wa telefone. Iba yaturikiye muri iriya hoteli nge nabonye imihanda yaho, nabuze ndeba video, nabonye imihanda yaho yagiye yiyasamo icikamo ibinogo. Amanuza ku kibuga cy'indege baharashe duty free, nahoze ndeba muri duty free hamwe bagenda bagurira utuntu tw'utunyobwa ibintu by'ibinyobwa nyine n'iki, hahindutse umuyonga. Nimba barashe ikibuga cy'indege bakarasa mu mihanda na hehe n'ama office n'amahoteli. Abangaba ni ukuvuga ngo mu buzima muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ubwo by'umwihariko muri Dubai nuza abantu bari gukorera mu rugo, nta muntu uri gusohoka mu rugo. Muri Isirayeli ho leta yamajije kubwira abaturage bayo ko bagomba kwirinda bakaguma mu rugo, ku buryo ngo bishoboka bajya muri bunkers, muri zanzu ziri munsi y'ubutaka. ngo no kujya mu nzu yo hasi kurusha izindi. Iran rero yavuze ko naho ibasangayo ati nimushaka mu gikuzimu kwa Sekibi turabasangayo. Twabyiyemeje. Kuri ubu rero abantu benshi bari guhinda umushyitsi, nanjye ndimo, kubera yuko ngewe ku bwanjye icyo gisasu nikiri bungere, kuko n'urugendo nari nifitiye Dubai naruhagaritse. Ariko nimba bimeze bityo, igifu cyanjye nacyo kiraza kubigiramo ikibazo. Muraje murebe uburyo ki ku isoko ry'ibicuruzwa uburyo ibiciro bigiye kuzamuka bigahinduka nk'intuza. Mu minsi yashize hari igihe byigeze kugenda gutyo, umuntu azajya kuri botike ugasanga ibintu byose byarazamutse, wabaza bati ni ukubera ngo ibiciro ni ukubera intambara yo muri Nusa n'ubundi bavuga iriya yo muri Israel n'ubundi niyo ikunda gutuma ibiciro bizamuka. Ariko rero nubwo avuze ngo Trump ngo yababwiye ngo bahagarike, ariko we impamvu yababwiye ngo bahagarike, yababwiye ati nibadahagarika ibyo bari gukora ngo urupfu rurabazaho. Niko yavuze ati nibadahagarika ibyo barimo Iran yose irashira, baraza kuyica bayimare bitewe n'imbaraga zabo, bitewe nuko ngo bari gukina n'igisirikare batashobora gikomeye cyane. Iran bayishinja yuko ngo ari ibyihebe, ariko nabo batangiye gushinja Israel ahubwo ko ari byo byihebe. Kandi koko nanjye nibirebererwa muri iyo ndorerwamo ndaza gusanga ariko bimeze. Sinumva umuntu ujya ku rugamba kuna muzi yuko ubundi mu mategeko y'intambara ntabwo abana n'abagore bicwa. Iyo ubikoze utyo ubukozi ibyaha by'intambara. Bo rero ibyo erega aka kanya twe gushyiramo amarangamutima ngo urabona ngo ni abantu bacu twe gufana, turebe ibyakozwe, sibyo? Aba bantu bakoze amahano, bakoze Isirayeli yakoze amahano, niyo mpamvu bakeneye guhanwa nabo, bagomba guhanwa cyane. Kuko nimba baragiye bakica abana nta kujonjora, cyane uyu Netanyahu bari kuvuga ko ngo ashobora kuba nawe yishwe. Ibyo biri kuvugwa ariko nibwo bitaraba confirmed. Ariko nimba batangiye kuvuga ngo hari ikinyamakuru cyo muri Iran, umugaba mukuru w'ingabo za Iran niwe wapfuye, hapfa ngo no bita Major General Mohammed Pakpuru, akaba umugaba mukuru w'ingabo za Iran zirwanira ku butaka. Hari uwo bita ngo Admiral Al-Shamkan, uyu ni umujyanama mukuru w'umuyobozi w'akanama k'umutekano, na Major General Aziz Nasirzad yari minisitiri w'ingabo. Aba rero ni abantu bagiye bapfa bo muri Iran. Rero ariyo mpamvu Amerika irimo iravuga ati nimudahagarika n'abandi baraza gupfa. Ariko nanone ese babafitiye, yewe ndi kwibaza babafitiye izihe mpuhwe? Oya, ntabyo bari gushaka. Mbere bajya gutangiza iriya ntambara, nimba atari ubwoba Amerika Donald Trump afite, nimba atari ubwoba Donald Trump afite avuga ati abo bantu nishoyeho bo noneho n'abiyahuzi barankomagura kugira ngo Iran igabanye gukora zino ntwaro za kirimbuzi ikora. Ku munsi w'ejo hari ibyo nahoze nsoma, bavuga bati tugiye gukubita ahababaza ku buryo turi buze gukoresha intwaro tutigize dukoresha mu mateka y'isi.
ariko Amerika ivuga Donald Trump oya Iran. Eh. Donald Trump abibonye ashya ubwoba arangije ngo better do not do that. Ni byiza ko mutakora ibyo bintu kuko natwe turavanayo ibikoresho tutigize dukoresha na rimwe. Ni ukuvuga ngo muri iyi ntambara no mu rundi ruhande harimo n'intambara y'amagambo yo guterana ubwoba. Amerika yo iri kugerageza gukanga Iran kandi Iran ntabwo ikangika kuko bakimara kwica uriya muyobozi w'ikirenga wabo bagombaga guhita bavuga ati turayamanitse nimwe ba boss, ariko kuvuga ati noneho turaje noneho tugiye kubakorera icyo mutigize mubona mu mateka y'isi. Ni ukuvuga ngo baje ibi rero Amerika iri kwivugisha ngo bitegure ngo barihorera ku basirikare babo batatu. Ibyo se barabikangwa bariya. Uyu mugabo ariko rero wapfuye ngo yari yarabayogoje cyane bajyaga noneho uje bamwitege. Reka tuze kubakorera ikiganiro kuri uyu mugabo wasimbuye Ntuza, tuze gukora ikiganiro patu kuri ngo wasimbuye Ayatola, tubanze banamusobanukirwe neza, basobanukirwe ni muntu ki, banamenye noneho ibigiye kubazira ni ibiki. Reka ngushimire. Akoze cyane.